ngizalwe ngecawa, isuku langecawa. U-amen wakho uye ungafani. Ke abantu abazalwe xa kumiswe intente, ngathi ungama ngeenyawo zakho uzelwe ententeni. If uyakwazi ukubetha ukhwelo before ubulise, if uyakwazi ukutyikizela utyikizele. Hallelujah. Sesiyayibona nje loo nto besingayiboni only okanye siyithethwa apha. Haleluya. Ndikwamakhalima ikhaya liseqonce. Haleluya. Ndizalwa khona, ndakhulela khona, ndayokhulela nalapha eMdantsane, ndayokuhlangana nenkosikazi. Haleluya. Ngokuhlala silapha kwendawo kuthiwa kuse-Airport Park, sihleli khona. Haleluya. Singabo abenhliziyo kaThixo, sililo ibhongo likaThixo. Haleluya. Sinabantwana. Haleluya. Siyakhokhela ibandla uJehova sithembile eMdantsane kwa-NU2 iGrace Alive Church, nalapha eWestbank eBhongweni. Haleluya. Sinzala okanye siyazalwa. Haleluya. nguBishop uHlengani ongapha kwindawo ekuthiwa kuseKhomani. Haleluya. Ndithanda ke ukuzichaza ngolo hlobo. Ndibulise kakhulu ngokusithoba. Awuze inhliziyo yami ivuyile. Haleluya. Ngokundibona inyathi. Hallelujah. Hallelujah. Wena usifundile isiXhosa uzawuyazi nyathi. Hallelujah. Siyabulela kakhulu tata. Otata esive ngomama bethu ukuthi kukho tata onazo bayihambile indlela. Sakhasa nathi sangena ekudleni ibisi besesendleleni, sangena nathi besesendleleni. Sithi noma ukho ntoni na, sithi kodwa uJehova otata unazo. Asithwale nathi Thixo, awuhambe nathi kule generation yethu imixa zonke izinto. Kule generation yethu ihambe yokuqokelela 2 liters zamanzi ezifike ziwadwilise kule ndawo zithi zananga amanzi. Kule generation yethu imixayo kodwa sime zithi Jehova, bakhona balithetha izwi lakho masingadlali. Andingavuya nje ukuthi ukhona ngaphakathi abaqhwabela ubukho bukatata kule ndawo. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. You know, kukho izinto uSathane ethanda engathandi ezingasoze zisifumane. Mfowethu Phili, kukho ibhumbulu zale ndlela ezingasoze zikufumane. uSathane sathanda ethanda engathandi ezawufumana bona bathi bona abalandeli emveni kwethu. Leli bhubhulu siyayithatha siyoyilahlela ezantsi. Akho nto yokuphinda atheke thina. Ndaba appreciate kakhulu abantu abahambe phambi kwam bethetha uThixo.
Ndiyayazi noma ndinyathela ndawoni na, ndinyathela phezu kwendawo bebenyathele bona kuzo. Akubikho nto isichaphazelayo thina ngenxa yabo. uPaul xa ezalwa uTimothy, izinto bezehlela uTimothy soze zikwehlele Paul. Wena Timothy ngeke zikwehlele because Paul zimehlele yena. Inyathi siyahlonipha inyathi, siyahlonipha inyathi. Wena sizapha ndizoma kule ndawo ndimelezekile ngiqale ngisandla khona. Ndiyayazi lokhu intambiso ezikhona kwinyathi. Hayi haleluya. Hayi haleluya. Hlonipha tata kakhulu. Ngibonise kakhulu tata wami uMantu. Haleluya. Siyakuhlonipha kakhulu. Haleluya. From umama wakho owayeclose kakhulu nomama wathatha uMoshani. Ngiyabazi abantu abadala. Ngiyabashonipha abantu abadala. Ngingumntwana phathi bengumntwana oJulius izinto zenkonzo. Kukho izinto esizifundile kodwa uMantu usegiving. Ebezenza kukho eJames Tony. Ezisibangelayo wena ukuthi la ngegiving singadoubt. Because kukho abantu esilanda kubo esithi bandawoni nangoku jonge indlela akhangeleka ngayo. Ngiyambona nje indlela akhangeleka ngayo nje. Haleluya. Akuhlonipha kakhulu tata ukubona. Haleluya. Tata ngiyabulela kakhulu ukubona kule ndawo. Haleluya. Bulisake ngalamazwi wonke umuntu lapha wena esekhaya. Ngiyakubonisa bavile amazwi uthetha uappreciate umfundisi MC. Haleluya. Usithethela uhlelo. Siyakusaluta mfowethu kakhulu. Haleluya. Worshipers. Haleluya. Ngiyakubonisa keyboard player. Haleluya. Bonke abazalwane balapha. Bonke abazalwane balapha eVillage 7. Awuzinkulu into eyenzileyo for uMntakaphili. Inkulu kakhulu. Amen. Inkulu kakhulu. Niveza ukumthanda. When you appreciate umuntu ayivelanga lonto. Ifika lethu belivuma benza ukuxelela ngokubaluleka kwalento eyenzileyo. But umfundisi ke uye wathi bathetha kanje. Uthetha kulondawo ke. Haleluya. Bathi inkulu eyenzileyo kakhulu. Sibohleli phansi masibona ukuthi simane sincoma sabantu bancomayo. Ithi inkulu eyenziwa ngabazalwane. Ngoba umuntu kase uyahamba ayingahambeke. Ngoba siphila kwixesha labantu abalimalayo ngoku. Uthi ukhumbuze umuntu sompe 20 rand uthi hayi Nkosi. Siphila kwixesha labantu uthi ushumayele athi bemelezekile shumayele bathi kubulela manje ngekho ndawo ke. Haleluya. Ufaka phini. Haleluya. Manje ngekho ndawo ufaka phini. Ngiyabulisa kakhulu mfowethu nezinto zethu zikufana wena ngibambile moyeni. Haleluya. Asiqhubele izandla kakhulu nje. Haleluya. Banqabile abantu uthi ungaphangeli kodwa uthetha inyaniso kanje. Ungafika uzolopha abantu but uthetha uThixo phelele. Haleluya. Ngiyakubonisa ke kakhulu tata sekhaya. Mizuzu yami imbalo. Ndikuvile ukuthi sebenzela brand azoba usithi nge-10 minutes na enayo. If ubambe kahle izawunikiswa kuwe ngebrief ngewanipusha. Izawuyenza lo 9 minutes space siyagoduka. Bese siyahamba ngiyaxolisa basifike late. Sesaqala ekonzweni wasivana kakhulu somandla. Sama zokuphuma. Saphinda
siphumile sadlula sibaleka kule ndawo siyojika xa sijika kule ndawo kwakuthiwa le ndawo kwajikibu xa sedlula ndidangeke khona maseyigqithe khona lethe masiphinde sibuye saphinda ukubuya sakufika uncede ngomaphandle because nabo sidlula khona siza kufika. Haleluya. Ndifuna ke namhlanje enkululekweni. Haleluya. Enkululekweni elithe naze nakhululelwa kuyo. Mani enkululekweni. Ifukhona nanifundela chapter 5 only verse 1. Nanifundela ifukhona. Yes. Verse 5. Chapter number 5 verse 1. Yes. Imani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhululela kuyo. Nize ningabuyi nibanjwe ijogwe yokukhoboka. Iphindile lona. Imani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhululela kuyo. Nize ningabuyi nibanjwe ijogwe yokukhoboka. Enkosi kakhulu. Enkosi mawungizwi lakho thetha ngalo Nkosi. Endaweni kaYesu. Amen. Haleluya. Paul uthetha namazwi ikhawulezile kakhulu. Uthetha ngamaGalati imani. Ndizothetha namazwi namhlanje kubantu balapha. When umfundisi ehamba ndizothi kuni imani. From kwizinto zonke ebenizenza kubomi bonke bakudala kubukhoboka bonke benikubo ekubulalekeni konke benikubo kodwa namhlanje ndizothi lize nakhululwa. Remember that before Shumaele nilandwe kwi-kingdom yobumnyama. And that kingdom yobumnyama ayikalali, ayikapholi, isafuna nangoku nibuyisela kulaa njongo. Kodwa kuni ndizonika isithombe namhlanje okanye ndizokujova ukuthi ungavumi ukubuyela back kulaa nto ebikuyo. Ndizothi namhlanje ime enkululekweni othe uJehova wanikhululela kuyo. Sikhawulezile lithi iBhayibhile kwincwadi kwi-Revelation ngelila lakhe igazi wasenza okumkani namabingeleli. Ndizothi nakuwe namhlanje lefreko ukuyo ungenisiwe igazi lakhe. Ayikomathadota ayibaphule wadoda akoba ingodibazile ukwenza izinto. Inkululeko le ongeniswe kuyo sazi ukuthi uyikumkanikazi. Ndizothi kwabantu balapha in-7 imani ngabe enemy seyifika kodwa sokuvuma ukubuyela back. Ngabe isika sasifika kodwa imimoya sayifika kodwa sokuvuma. Ndizokunika izinto ezibangela ungabuzi ukubheka. Haleluya. 1. Bamba imfundiso ebezithetha umfundisi apha esithwe sithi iza wena izinto zikwehlela sukhangele into lithi iBhayibhile izigaba lam ngexesha zenqaki ngexesha lengqiboko subheka iza kum lithi iBhayibhile nina nikabam nikabam nje tokunithwala tokunithwatha tokunibeka emagxeni
sayiveza njalo akubeke emandleni akukhosele neyiphi into efunayo ukukhangelayo ayisena ngawo lokufumana ayisena ngawo lokubamba khona because uhlele bakeni izothi ifike 7 no the enemy ngakuleka but ibona usafumaneki kapata sa uhlele bakeni suka emakini Bhayibhile akunazo ithi ngapha iBhabhiloni khona kukho amadoda aqeqeshiweyo anikwa imfundiso oDaniel bahlahlelwa for ubomi babo kwathi xa kufika iBhabhiloni zobathatha mane ngokunkulekweni xa betselwa bebuyiselwa besiwe eBhabhiloni yafika iBhabhiloni yafuna ukuba twist ingqondo kukho eBhabhiloni ivina ngoku ezakufuna ukutwist ingqondo but ndizothi kuwe ungafana nabo amadoda ume uthi bathi mfundiso esifundiswe ngane siyayiva lento zanayo siyayiva lento ithethayo ingathi yafanana yona kodwa ikho right for thina akutshona bani kuthi umuntu afundise esikileyo vuma ukugcina zonke imfundiso vuma ukubamba yonke into ifundisiweyo zotsho ukuze ungabuyeli kwinjongo yokukhoboka gcina uvalele zonke imfundiso otherwise if uwabulibala imfundiso uzawubuyela I promise uzawubuyela if umuntu othi ngicela bekwintende ufuthe uhamba usitsho usindisiwe kanti imfundiso na-teaching zihamba usilibala uzawuhamba ubuye kwinjongo yokukhoboka but emakhanathi vile 7 ndizothi mani ngoku nikhululiwe. Number 2 baba zipointe zabo. Number 2 ethi thanda uThixo ngakho konke okanye ngawe wonke. Your mind, your heart, your soul. Thanda uThixo deep. Yonke into elandelayo mayibe semveni kwakhe, mayibe kuye kuqala. Awusoze ubuye kwinjongo yokukhoboka. Thanda uThixo. Baba uthandile kwakho uThixo. Xa uthanda uThixo ubuye kulapho ebendithethile uthi uYesu ondithandayo makagcine imithetho yawo. Awukwazi nakanye uthi uyamthanda kodwa imithetho yakhe awuyigcinanga. Wena umthandayo gcina imithetho yakhe, gcina imithetho, ngoba ekugcineni kwakho imithetho yakhe usinda kwizinto ezininzi. Ngoba xa ugcina imithetho yakhe awuwamumtuba mntakaphili, asiyabe sukubona uqubutha kubhala, asiyabe sukubona ulanda uAshera uma yedwa uthi kuJehova kumele kukhonzwa.
bakushumayela bemzawuthi uke wakhaneka dadunasi u-Israyeli ekhaneka ukumikisa izinto wamikisa u-Israyeli ubhalo Ashera wamikisa u-Israyeli ejongela kuJehova lithi iBhayibhile u-Israyeli wadibana namaFilisti when esentabeni when kufika ixesha lokulwa walwa u-Israyeli kwabethwa u-Israyeli. Reason why u-Israyeli wabethwa kuba wamikisa izinto rongo, wamikisa uBhaal, wamikisa uJehova no-Ashera kanti izinto zihambi kunye. If uphumile phuma ume. Wabethwa waqaqululwa u-Israyeli kuloFilistiya waqaqululwa. Lithi iBhayibhile wakhumbula wakuyindlela ezikhumbulayo zathi sibethwa nje izinto zethu zisidaka nje izinto zethu zingahambi kuba sishiye ityeya ngasemva. Ithi iBhayibhile zahamba zanto zabheka khona etempileni zathi imfazwe ayiliwa ityeya ingekho. Izothi nakuwe wena intende ichithwa ungazukuvume ubheke emfazweni neyiphi imfazwe, mfazwe ekhaya, mfazwe yenhlupheko, mfazwe yokugula, kodwa ungavuma ushiya ityeya ngasemva. Wahamba u-Israyeli wayoyilanda. Amen. Waxayelanda wayilanda kanti kuserongo futhi ityeya ikhona kwakusekhona ityeya zothela lamazwi kuqoqweni kwethu ityeya ikhona Israyeli nikhululile samisa mami kulekweni kanti phakathi kwakho indoda ekamlukakhala esajonga izinto zobhala kanti uzofika poyizini uzawufika chane abethisa u-Israyeli wabetha u-Israyeli mama wam ityeya ikhona. Ungabathi izinto zenzeka ukuthi njani na kuthatha ubani sikhonza ukuthi izinto zihamba kanti wena ubhanxa izothi imanje kulekweni mazimikise izinto ngobubomu ungangahambi ima wabetha u-Israyeli wathatha ityeya kwamkiwa naye. Amen. Point number 2. Video point number 2. When you want to walk, go sit here. So that way, the figure Babylon, no the figure I painted on now, but I think I'm going to not to be figure Babylon, you would take a negative, and it's no food is good to high. We are ready, so don't take one food is together. Who tell Jehovah, who's the owner of the Mama, point 1, Oya Kwenzu Abuyi, with your point 2, Tanti on our home. Point number 3 is a dinner on a wheel game. Prayer. Awukwazi ukuzalwane uvume ukuthi namkela uYesu esisiwe kanti umzalwane ongathandaziyo. Iprayer yile ikwenza uthethe naye
liphea sazi into yoba ngaba kulula ungabuyela kwijokhwe yokukhoboka. But if umzalwane uzazi uba ndidiphende kwiprayer, yiprayer yilanguage endithetha naye ngayo andive, ndizothi kuwe iprayer noba ungaphakathi kweyiphi na into, but wena uthandaza asandikhoa iprojekta ikwenza noba sowuvalelekile. But ngoku umuntu weprayer sesiyathandaza bonitoqhela nini iprayer uthi ngoku ungaphakathi seleni ngokuthi uvalelekile, uthi ngawujonga ngapha, uthi ngawujonga ngapha, uthi ngawujonga ngaphambili, awuboni indawo yokuhamba, uvalelekile. Ngoba siphila phakathi komhlaba onamaxesha okuvaleke, kodwa uhlobo lwabantu eliye lusinde luqophozele ngabantu bomthandazo. Ndizothi nakuwe noba ungavaleleka, kodwa wena ungumuntu omthandazo, kuzawufuneka ndivumele ndithethe ndithi ake bavalele uPaul engaphakathi madoda eprizini, kodwa zamazando zathi noba thina singavalelwa, kodwa thina sayifundiswayo, into esayixelelwayo, kodwa abantu omthandazo ngawo bazufuna yamadoda ingasivalela, kodwa kukho into enye esafundiswa yona, esaxelelwa yona, kodwa abantu omthandazo ngawo bazibopha zaphaka amazando zajonga phezulu. Ikufika ixesha lokuthandaza, ixesha lokuthandaza lifika besekhabini. Bafika ixesha ngokuBona uSilas, bafika ixesha beseprizini, bathi noma iprizini ikhona, bathi kufika ixesha loba sithandaze. Alisitopi iprizini, ayisitopi igama yethu yokuthandaza. Ndizothi nakuwe noba intente ingahamba, noba izinto zingafika, kodwa abantu omthandazo ndizokuthoma namhlanje noba uthanda ukuthandaza, noba uyaqotha ekuthandazeni, kanti ndizothi kuwe ukukhululeka kwakho akukho kwenye into, ukukhululeka kwakho kusemthandazweni, ukukhululeka kwakho akukho manzini, ukukhululeka kwakho akukho ndodeni yaziwayo, kodwa ukukhululeka kwakho ngulo wahlatywayo, ngulo usezulwini. Isimane simbi singabuyi, zisesifika izinto zifuna usala, kodwa sinde madoda ngenxa yomthandazo, ngoba siyawazi umthandazo. Lithi iBhayibhile, ndizothi namhlanje kanti prayer ingavula izulu, your prayers, izulu ingavuleka ngemithandazo yakho. Kungabuya izinto ezilahlekile ngenxa yomthandazo wakho. Belithi iBhayibhile isixelela, lisithi iBhayibhile wake wenza isibhambathiso uHerode, wathi abebandla ngizongena ngaphakathi ngibachithe, wangena uHerode wathatha awebandla wayomdulala, wabuya uHerode wayolanda uPeter wahamba naye, kanti ibandla laphakama langena emthandazweni. Ndizothi nakuwe noba uHerode ebekhona kangakanani before ufike le ntente, kodwa namhlanje ndizothi
2024 ifamily yakho. Abantu abawuphumelela nabantu abawufana nabantu abehleli ba-Transmark Space apho behleli khona emthandazweni bathandaza bathi Thixo le yethu uvalelwe iRoli, uvalelwe uPeter uzawufa zama zathi kodwa amandla okuthandaza ngawa senokuvula kuvuleke ancedakale. Lithi iBhayibhile ngelo xesha linye uJehova osezulwini wathoba ingilosi yakhe ngenxa yomthandazo. Mandiyithethele phansi le ndawo. uJehova wathoba ingilosi yakhe ngenxa